ni simli thakau kum sang ni som ni lugup ni ko in zong Thadou thusoh akunin banui thusoh dang ho Thadou pawa kile do angai la na nei ki tau hite pau hin le do alien singson elmun thusoh ni sima ke ma ba si bulle bal nei lubadi chief ministerin lamka bil na ane ki dem na Zomi councilin pomlo bulle bal nei luba Manipur deputy chief minister polo sidiko in lamka ahbil na chung changa akiza khalo kilo ikom na khatin dem na ki nei chu aki pompoi tin Zomi councilin thupon bole Zani ni sim 3 March 2026 ni khwa Zomi council that si in thusoh abol na achun ache san sim 14 February 2026 ni khwa Zomi namni football tournament chief guest dinga policy di ho tem na kinai na chung changa that si in mo pon ling sel akinai ati Sri Lanka khopi a 70 chan state level Zomi namni kingon azong chu ama hi chief guest dinga tem na kinai hi ati Zomi namni ni nom hi Manipur government in zong anit hi in Manipur state DCCM zong hi naga zal na ma consider lam kai khat hi chi ni nom na tip na ki nei hi alom ta hi chule ipichung chang hi la Zomi councilin ku ki zo thu cheng hi het pe na ki nei po ikipom po eti Kuki zo candidates ko itaba admit card dungjuya infrastructure chang umle agang thei lama KSOGHQ Education Department in contact Lloyd Divin het san avelin ahum kineye contact number 7005437663 International news so akimun achun tu pen Iranian Israel USA to akidohi anga anom dal lumgial anei tani Dr. Abdul Majid Hakam Ilali he representative of the late supreme leader of the Islamic Republic of Iran asain achun USA la Israel to akidohi kanga anom be hin la hichigal ka bol hi kanga andibin condition umin hi Dr. Puna sain achun Iran gal kanga diwa hi le Iran diman ho su bilhit angai musain hi ati Iran zunga USA in sanction abol la do ring chule zan nei ta Iran abol ding chuki le guarantee api ding hindan asayin hi ahin Dr. Pun asay bian achun darenga USA to ki holding anom povin UN zaun a ki holding adai dan asayin hi Manipur government minister portfolio ki hom na Manipur government na council of minister chur jing chu aling selal hendo a lovin tule tu a minister nga ho Manipur chief minister in thumom na nei bangin tuni ni simli March 2026 ni ko in Manipur governor in anoya banghin portfolio ngan sin anei tai lechan chu hi tun la a news ngayo muntina Thadou thusoh ngai zo sen bon chawin mangpha